Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ari samangken beten gaula beti nerangaki pangangkuy dalem carakan matura. Pangangkuy dalem carakan matura kak dinto bede 4 macem. Saya pertama pangangkuy suara, pangangkuy panyekek, pangangkuy panambah, terus terakhir papaten. Satrosipun ponapa pangangkuy suara? Pangangkuy suara kak dinto kaangkuy ngobe suara otabe munyi dalem kecap. Saya pertama cetak otabe nyetak. Titik-titik kak dinto tanda kaangkuy posisi huruf gejeng. Kak dinto nyetak posisina beda i atas. I atasna huruf gejeng. Kak dinto kaangkuy aswara i. Contohna gigi. Tulisan carakanna gaga pas parengi nyetak dadi gigi. Saya kaping 2 soko otabe nyoko kaangkuy masuara u. Contohna buku. Ba parengi nyoko dadi bu. Ka parengi nyoko dadi ku. Dadi ampun bisa maos buku. Sesatrosipun metpet otabe pet-pet kaangkuy masuara e. Kak dinto contohna sepet. Nah, kan sa parengi metpet dadi se pas pa. Pos separlo ngae karena p kak dinto mate salah starena huruf mate dalem carakan katantuanna kotu ngangkuy pasanganna huruf. Dadi pasanganna huruf pa. Sepa pas parengi metpet dadi sepe pas salah starena ta. Sepeta, sepeta. Dadi pas karena ampong keng bingkeng oleh patee kalaben papaten. Dadi ampun bisa maos sepet. Satrosipun lenge otabe taleng. Posisina nang iadekna huruf gejeng seperti pasuara. Kak dinto lenge kaangkuy masuara e. Contohna pepe. Di apa parengi lenge dadi pe pas apa boleh parengi lenge dadi pe. Dadi bisa maos pepe. Sesatrosipun lenge longo otabe taleng talong. Posisina bede adekna torjuken bede budina huruf seperti suara. Kak dinto kaangkuy masuara o. Contohna soko. Di sa parengi lengi kalaben longo dadi so. Ka parengi lengi kalaben longo dadi ko. Pon bisa maos soko. Sekaping 2 pangangkuy panyekek. Ponapa pangangkuy panyekek? Pangangkuy panyekek arupa sasegek otabe huruf semate. Nah, contohnya saya pertama ropana kak dinto bisat. Bisat. Nah, kak dinto menabi huruf latinna. Bisat. Kak dinto huruf carakanna. Contohnya banyak. Di serat ba kak dinto na. N kak dinto asalnya dari na. Bena. Ampun sampai aki gelek. Manabi salah starena huruf mate kak dinto kodu ngangkuy pasanganna huruf. Pasangan huruf salah starena n mate ponapa? Pasanganna huruf nya. Jadi benya. Pas terakhir otabe keng bingkeng kak dinto ngangkuy bisat. Jadi ampun bisa maos benya. Satrosipun lajer. Lajer kak dinto kaangkuy mate huruf R. Mamate huruf R. Di terakhirnya pas amunyi R. Mamate R. Contohnya cakar. Nah, R kak dinto. Sika maksud. Di ca pas ka. Karena mate huruf R di budi saking bingking kak dinto maka cokop ngangkuy lajer. Tak usah toles
cakara pas epate ngangkui papaten. Tak usah, jadi cokop ngangkui lajer kak dinto ampon bisa mamate kalaben huruf R. Sesatrosepon cek-cek otabe nyek-cek kaangkui mamate kalaben eng. Contona tokang. Di ta parengi lengi sareng longo dadi to pas eka parengi nyek-cek ampon bisa amonyi eng tokang. Jadi tokang. Tak usah tulis enga pas pate ngangkui papaten. Tak perlu. Karena beda ketentuan khusus manabi mamate kalaben eng cokop ngangkui nyek-cek otabe cek-cek. Saterusipun pangangkui panambe. Pangangkui panambe kak dinto minangka tambena kecap. Cakra. Cakra kak dinto kangkui ra. Contohnya dia krato. Jadi asal lakra pas oleh kecap. Oleh cakra kak dinto pas dadi kra. Nah pipa oleh cakra dadi pra. Jadi tinggal menambah bingkingnya kak dinto ra. Krato contohnya dalam carakan yang kak dinto ka oleh cakra dadi kra pas ta parengi longo dadi krato pas parengi bisat. Ampun bisa maos krato. Saterusipun keret. Keret kak dinto gaangkui nambahi kecap re. Contohnya kresek, kresek. Manabi asala kak dinto kra pas oleh keret dadi kre. Manabi pra dadi pre. Nah, contohnya ka oleh keret dadi kresa. Nah, karena kak dinto kotu mate, maka salah starena huruf mate kak dinto pasanganna huruf. Nah, kak dinto peraturan dadi lastarena huruf mate, mana bicarakan kotu pasanganna huruf. Jadi, kenapa kak dinto sa? Jadi pasanganna sa. Jadi pasanganna sa ampun bisa maos kresa. Pas parengi metpet dadi krese. Saterusipun kak dinto ka dadi kresek. Maos saterusipun pangangkui panambe saka mulja. Saka mulja diangkui nambahi kecap ya. Nambahi kecap ya. Ropana yae. Yae dadi ka asala pas parengi saka mulja dadi kia. Contohnya dalam carakan iki kiae dalam carakan ka oleh saka mulja dadi kia. Pas a parengi lenge ya dana dadi ampun bisa maos kiae. Saterusipun papaten. Papaten kak dinto kaangkui matee huruf sebede iadekna. Nah, ropana papaten sakak dinto. Contohnya namen. Tulisan carakan nama parengi met dadi nama pas terakhir karena ampun terakhir oleh ngangkui papaten dadi pas maos namen. Nah, karena ampun terakhir kak dinto beda latihan noles. Nah, kenapa saya kudu ilaksanaki latihan noles kak dinto ropana tugas. Saya pertama nyalen ka dalam carakan kalambina laju posa polente tretan tibi mutiara pote lokana kreng. Insyaallah kak dinto gempang kaangkui iobe ka dalam tolesan carakan. Saka dinto sepetan kau lebih sampai aki korang lebih nanyon sapora sesobung betesepon. Mantar moga manfaatnya dak satu jana akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.